UPDF, Uganda People's Defense Force, RDF, Rwanda Defense Force. Ibisirikare by'ibihugu bivandimwe bifite ibintu bimwe bihuje mu mateka yabyo. Gusa mbere yuko mbivuga mpere ku cyambere kugeza ku cyanyuma, reka mbijyanire rimwe no kuvuga ko kuba General MUHOZI Kainerugaba, umugaba mukuru wa UPDF, amaze amasaha arenga 19 i Kigali mu Rwanda, aho yaje mu ruzinduko rw'akazi. Uruzinduko narwo ubwarwo rwategujwe nk'uruzinduko ruri special nk'uko abasirimu babivuga, kuko General MUHOZI Kainerugaba yavuzemo amagambo atarasanzwe avuga yaba agateguza kuza mu Rwanda. Ubundi hashize amezi 7 MUHOZI avuye mu Rwanda, kuko yaherukaga mu kwezi kwa 8 umwaka ushize muri 2024. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka rero nibwo yanditse ati nzajya gusura igihugu cyanjye cy'u Rwanda, igihugu cy'abacwezi. Yunzemo ati namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda kuvuba nzasura abasirikare bacu muri RDF, nyuma yaho CDF u Rwanda azasura abasirikare be muri UPDF. Uganda n'u Rwanda numwe iteka. Abanyamakuru b'impuguke bavuze ko noneho General MUHOZI Kainerugaba abemeje bidasubirwaho ko rwose abona ibihugu byombi, u Rwanda na Uganda, nk'ibivandimwe. Ubu buvandimwe rero buva kera cyane, aho usubije amaso inyuma ubona ipfundo rihuza by'akarusho ibisirikare by'ibihugu byombi. Icyambere, igisirikare cy'Ubugande n'icy'u Rwanda, UPDF na RDF, bisangiye ko byombi byabanje kuba ibisirikare by'inyeshyamba. Igisirikare cya Uganda, Uganda People's Defense Force, ni igisirikare cyavuguruwe kirakura gishinga imizi nyuma y'aho cyahoze ari National Resistance Army NRA, kirwanye intambara y'imyaka 5, aho urugamba rwatangiye mu 1981 rugasozwa mu 1986 mu ntambara yo kubohora Uganda yamenyekanye nka Uganda Bush War. UPDF rero ifite ubukana buturuka kure cyane. Muri iyi myaka yo mu 1981 Uganda Bush War igitangira, ndetse n'akarusho wayoboye iki gisirikare cy'inyeshyamba cyakuze kikaba UPDF ni nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Ibi rero byuko UPDF yabyawe na NRA nibyo navuze ko aricyo kintu cya mbere ihuje n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, kuko nayo yabyawe na RP Inkotanyi, Rwanda Patriotic Front. Inkotanyi ni igisirikare cyari kinyeshyamba zarwanye urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urugamba rwamaze imyaka 4 uhereye mu 1990 kugeza mu 1994. RDF ya none tubona yasuwe na General MUHOZI Kainerugaba, kera yitwaga RPA, yahinduriwe izina mu mwaka wa 2002. Bishatse kuvuga ko nubwo u Rwanda rwe rwarabohowe mu mwaka wa 1994, igisirikare cyari cyarabohowe u Rwanda cyagumanye izina ryacyo rya RP Inkotanyi kugeza muri uyu mwaka 2002, ndetse kikimara guhabwa iri zina rya RDF kikareka kwitwa RPA. Ni nabwo General Tadi James Kabarebe yakiraga ubutumwa bw'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame amugize umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. Muri make ni wayoboye RDF, icyitwa izina tubona aka kanya rya RDF. Ikintu cya kabiri igisirikare cya Uganda UPDF gihuriyeho n'icy'u Rwanda RDF nuko abagaba b'ikirenga b'ibisirikare barwananye. Ndavuze ngo bigeze kubana ku rugamba imyaka 5 yose. Abo mvuga ni nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, na perezida Museveni wa Uganda. Aba bajenerali babanye mu gisirikare cya kinyeshyamba cya Uganda mu ntambara Uganda Bush War yo kubohora Uganda. Mu basirikare 27 batangije urugamba rwo guhirika ubutegetsi bwa perezida Milton Obote wa Uganda, usangamo ku isonga perezida Museveni wari unayoboye iki gisirikare cya NRA, ariko iruhande rwe yari kumwe na perezida Paul Kagame. Bombi bahuje kuba aka kanya ari abagaba b'ikirenga b'ibisirikare by'ibihugu babereye ba perezida. Mu gisirikare ibi bintu birakomeye cyane, kuba abantu barabanye ari inyeshyamba ndetse zidahuje inkomoko, bikazarangira buri umwe ageze ku ntsinzi hanitse. Kugeza aha urahita wumva neza amagambo MUHOZI Kainerugaba yakoresheje ateguza uruzinduko yagiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ati namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda kuvuba nzasura abasirikare bacu muri RDF, nyuma yaho CDF u Rwanda azasura abasirikare be muri UPDF. Uganda n'u Rwanda numwe iteka. Reka ngere ku kintu cya gatatu UPDF ihuriyeho na RDF y'u Rwanda. Mu gisirikare cy'u Rwanda RDF harimo abasirikare bakomeye babaye mu gisirikare cya Uganda UPDF. Iyi ngingo urayumva neza kuko amaze no kubivugaho mu kanya, mvuga ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabanye na perezida Museveni wa Uganda mu myaka 5 y'urugamba rwo kubohora Uganda. Nubwo mu basirikare 27 batangije urugamba rwa Uganda Bush War harimo abanyarwanda 2 gusa, aribo perezida Paul Kagame na Leti Major General Fred Gisa Rwigema, ariko uko imyaka yashiraga indi kaza hinjiyemo n'abandi banyarwanda. Ndetse na nyuma yaho hari abasirikare tubona muri RDF y'u Rwanda barwanye muri UPDF ya Uganda. Simvuze amazina yabo kuko ni benshi kandi twese tuzi nk'abanyarwanda. Ikintu cya kane igisirikare cya Uganda gihuriyeho n'igisirikare cy'u Rwanda RDF n'ururimi rw'ikinyarwanda n'ikigande. Ntiriwe njya kure cyane yuko amagambo nahereyeho General MUHOZI Kainerugaba waje gusura igisirikare cye nk'uko bivugaga RDF byatangaje ateguza kuza mu Rwanda. Yabyanditse mu kinyarwanda kinoze, yaranditse ati nzaza gusura igihugu cyanjye cy'u Rwanda,
igihugu cy'abacwezi yunzemo ati namenyeshaga abantu bacu bo mu Rwanda ko vuba nzasura abasirikare bacu muri RDF, nyuma yaho CDF w'u Rwanda azasura abasirikare be muri UPDF. Uganda n'u Rwanda n'umwe iteka. Si General Muhozi Kainerugaba wavuze cyangwa akandika ikinyarwanda kandi ari umusirikare wa Uganda, kuko no minsi ishize mwabonye umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Felix Kurayige ko yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Mama Uruka Gasabo mu kinyarwanda, hahandi yacaga n'imigani akanyuzamo agacinyamo n'inshoberamahanga. Abantu baravuze bati kuko u Rwanda n'Ubugande usanga ibintu byinshi pe. Si abasirikare ba Uganda bavuga ikinyarwanda gusa, ahubwo hari n'abasirikare b'abanyarwanda bavuga neza ikigande. Ibi nabyo bishimangira rya jambo rya General Muhozi Kainerugaba ry'uko u Rwanda n'Ubugande ari umwe iteka. Ikintu cya gatanu mu bintu UPDF ihuriyeho na RDF y'u Rwanda ni uko bari indwanyi zidatsindwa zose. Abahanga n'abasesenguzi mu by'intambara n'igisirikare bemeza ko Uganda ndetse n'u Rwanda bafite abasirikare beza mu kazi kabo ko kurinda igihugu, ngo bagira imyitozo ikaze cyane, ndetse byose bikajyana n'uko baremye ibisirikare bombi bakirimo bari abagabo b'ikirenga b'ingabo zabo. Commander in Chief CIC abavugwa ni Perezida Museveni wa Uganda watangije intambara yo kubohora Uganda akayitsinda, na Perezida Paul Kagame umwe mu bashinze akanatangiza RP Inkotanyi, ndetse akaza no kwiyobora bakabohora u Rwanda. Bati Uganda n'u Rwanda bafite ibisirikare bifite icyitwa imyitozo isobanutse pe. Izi ngingo tumaze kukubwira ukaresha no gisirikare cy'u Rwanda RDF gihuriyeho n'igisirikare cya Uganda UPDF zitumye twerekeza mu nkuru icukumbuye igaruka ku mateka y'ubuzima bw'uyu generali ukiri muto, General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. General Muhozi Kainerugaba ni muntu ki? Yavutse ryari? Yizehe? Ibya gisirikare yabijemo ryari? Ni ikiganiro tugiye kumva. Ni ikiganiro twatangaje tariki 19 mu Kwakira mu mwaka wa 2022 cyavugaga kuri General Muhozi Kainerugaba. Ubundi amazina yose ni Muhozi Kainerugaba. Mu gisirikare cya Uganda UPDF ni generali. Ni umuhungu w'imfura nawe rukumbi wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni umuhungu uzwi cyane muri Uganda, ariko no muri East Africa yose arazwi kubera kubwe ni icyamamare bitavugwa. Uretse kuba ari umuhungu wa perezida Museveni, Muhozi ni umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter mu buryo benshi batangarira. Uyu mugabo wita perezida wa Repubulika Paul Kagame se wabo wanagiriye uruzinduko mu Rwanda muri iyi weekend niyo tugiye kugarukaho. We are friends and we are at peace. Thanks to you, General Muhozi. Ubundi General Muhozi Kainerugaba yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1974. Avukira muri Tanzania, avuka ari umugisha mu muryango wa Museveni, ndetse muri uyu mwaka wa 2022 ubwo General Muhozi yizizaga isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko amaze avutse. Ingingo Perezida Museveni aciye kuri Twitter yigarutseho mu buryo budasanzwe. Mu magambo ye ati Liyetona General Muhozi ari impano ikomeye mu minsi yacu ya mbere y'urugamba. Museveni yakomeje agira ati yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1974 ahitwa Kusurani muri Dar es Salaam. Mama Janete yajyanywe kwa muganga n'umudamu w'umuholandi. Umunsi ukurikiyeho ntahamagaye Samora Machel mumenyesha amakuru. Uyu Samora Machel Perezida Museveni yagarutse muri Twitter ye ni umurwanyi w'umunyamozambike nawe wasize izina rye mwisi aryandikishije ku mucanga w'ihe n'amateka ubutwari no kwitanga ntagereranywa. Uyu niwe uharaniye kubohora igihugu cye cya Mozambike kugeza byezeho mu mwaka w'1975. General Muhozi Kainerugaba yavutse ababyeyi b'Yoweri Kaguta Museveni na Janete Kayinimbabazi Kataha Museveni bari bamaze igihe bashakanye kuko bashakanye mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1973. Uyu mugabo Muhozi yavutse se na nyina bose bari mu buhungiro muri Tanzania, aho bari barahunze ubutegetsi bw'umunyagitugu Field Marshal Idi Amin Dada nk'uko yiyitaga. Icyo gihe Muhozi avuka ise yari muri Tanzania, aho yari mu mutwe w'abarwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, aho yari arimo ashaka kugaruka muri Uganda ku mbaraga, ariko nyine yari atarabigeraho. Mbere gato yuko Muhozi avuka mu mwaka w'1973, Yoweri Kaguta Museveni yari yarashinze umutwe w'abarwanyi yise Front for National Salvation cyangwa se FRONSA mu magambo ahinnye. Ni umutwe wamenyekanye cyane mu ntambara zo kurwanya Idi Amin Dada, ndetse n'abanyarwanda barawuzi kuko umwe mu bagabo bazwi cyane mu Rwanda wanagize uruhare runini mu gutegura umushinga wo kurubohora. Intwari y'u Rwanda General Major Fred Gisa Rwigema uyu mutwe wa FRONSA yawurwanyemo, ndetse amateka asigaranye amazina y'abarwanyi ba FRONSA kuko yagize uruhare mu kubohora Uganda bayikura mu biganza bya Idi Amin Dada. Rero Muhozi avuka nibwo se umubyara Yoweri Kaguta Museveni yarahugiyemo muri Tanzania. Ibyo byatumye n'ubundi Muhozi akurira mu buhungiro muri Tanzania, aho ni naho yatangiriye amashuri ye abanza. Mu mwaka w'1979 rero ku bufasha bwa perezida wa Tanzania Mzee Julius Nyerere, abarwanyi ba Milton Obote na Yoweri Museveni bigaruriye umujyi wa Kampala. Ubwo bahirika Idi Amin Dada ku butegetsi, bihita binageza Milton Obote ku butegetsi, yari yirukankaho na Amin mu mwaka w'1971.
Icyo gihe Museveni yahise aba minisitiri w'ingabo muri Uganda, binatuma umuryango ugaruka mu gihugu nyuma y'imyaka myinshi ari impunzi. Icyo gihe General Muhoozi yari amaze kugira imyaka 6, nibwo bwa mbere rero yari ageze ku butaka bw'igihugu cy'abasekuruza. Ariko ntihamaze igihe kinini kuko mu mwaka w'1980 Museveni yashwanye byiriwe na Milton Obote bafatanyije kurwanya Idi Amin Dada. Ubwo bituma Museveni afata ikindi cyemezo cyo kuyoboka iy'ishyamba. N'ubundi byarangiye Museveni yongeye kubura intwaro, ugashinga umutwe w'abarwanyi maze biha intego yo kwigarurira ubutegetsi muri Uganda bakayibohora. Nuko yaje gushinga NRA, National Resistance Army, maze tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1981 atangiza intambara ku butegetsi bwa Milton Obote. Iyo ntambara niyo yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War, yatangirijwe mu gace ka Kabamba ubwo abarwanyi ba NRA bagera kuri 27 bari barimo n'abanyarwanda babiri amateka azi neza kandi azagumana, ari nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame na Fred Gisa Rwigema. Batangizaga nyine ibitero ku kigo cya polisi cyo muri Kabamba. Museveni agitangiza intambara ku butegetsi bwa Obote, birumvikana ko umuryango utari kuguma mu gihugu cya Uganda, ahubwo wahise usubira mu buhungiro. Icyo gihe ntiwagiye muri Tanzania ahubwo werekeje mu gihugu cya Kenya. Aha ni naho Muhoozi Kainerugaba yakomeje amashuri mu ishuri rya Mount Kenya Academy mu gace ka Nyeri. Nyuma umuryango waje kuva muri Kenya ujya kuba mu gihugu cya Sweden, ni mu gihe n'ubundi intambara yo kubohora Uganda yari igikomeje. Icyo gihe muri Sweden Muhoozi hajyanye na nyina na bashiki be 3. Ise Museveni yari akiri mu ntambara, kandi hari igice cy'amashuri yigiye mu gihugu cya Sweden. Tariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1986 Yoweri Kaguta Museveni n'abarwanyi be muri NRA, barimo abanyarwanda benshi bigarurira umujyi wa Kampala, maze kuvugwa Museveni ahinduka perezida wa Uganda. Ari nuko bikimeze kugeza uyu munsi. Kuva icyo gihe Muhoozi nawe yahise ahinduka umuhungu wa perezida, binamugira umuhungu wa mbere mu gihugu cya Uganda first son. Muhoozi Kainerugaba icyo gihe afite imyaka 12 y'amavuko, ariko nawe ko imikurire yagenze kuvuvutsa kugeza ku kanya, ikintu rero abonye kuruta ibindi kuva kuri se umubyara Museveni, se w'aba General Salim Saleh n'izindi nshuti za se, ni imyenda gisirikare ndetse n'imbunda. Nk'umwana rero abayeho ubuzima bwe muri iyo myaka yari amaze mu isi ari impunzi, anahora acungiye umutekano kugira ngo atagira umuhutaza, kubera ko se umubyara Museveni yahoraga ahugiye mu ntambara zitandukanye yobora intambara. Rero byagize ingaruka kuri Muhoozi Kainerugaba amaze akunda igisirikare kugeza ubwo yumvisemo ko nayo ku kiguzi cyose byasaba agomba gutera ikirenge mu cya se umubyara, nawe akazaba umusirikare ukomeye. Bisa naho kuva icyo gihe Muhoozi nawe yatangiye kurota kuzambara impuzankano za gisirikare. Nyuma yo guca mu mashuri yisumbuye atandukanye harimo Kampala Parents School, King College Budo na St Mary's College Kisubi, yarangije mu mwaka w'1994, ndetse kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'1998 Muhoozi Kainerugaba akaza kwerekeza muri kaminuza ya Nottingham mu Bwongereza, aho yize ibijyanye n'ubumenyi bya politiki. Ubwo mu mwaka w'1999 izi nzozi yagize kuva akiri muto yarazikabije, maze ku myaka 25 y'amavuko ku mugaragaro yinjiye mu gisirikare cya Uganda UPDF. Ndetse no muri uwo mwaka Muhoozi Kainerugaba yashatse umugore babana uyu munsi, ariwe Charlotte Nankunda Kutesa. Ni umukobwa wa Sam Kutesa, umusangirangendo n'inshuti ya perezida Museveni. Uyu mugabo Sam Kutesa abanyarwanda baramuzi kuko mu myaka ishize ubwo umubano wa Uganda n'u Rwanda utari wifashe neza, uyu Sam Kutesa yagaragaye kenshi mu itangazamakuru avuga ku by'igihugu cye cyashinjwaga n'u Rwanda, kubera ko icyo gihe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Uganda. Ni n'umwanya yabayeho kugeza ejo bundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2021. Umukobwa we rero niwe mugore wa General Muhoozi Kainerugaba, bakaba banafitanye abana 3. Kuva muri uwo mwaka amaze gushaka umugore aninjira mu gisirikare cya Uganda, yahise atangira imirimo ye nk'umusirikari, maze se umubyara nawe amapeti ya gisirikare yamuhundagazaho ubutitsa, maze intugu za Muhoozi Kainerugaba zirashashagirana karahava, ku buryo mu myaka 23 gusa ageze ku ipeti rya general. Mu rugendo rwihererwa rwa General Muhoozi Kainerugaba mu mwaka w'1999 yinjiye ku ishuri ry'aba ofisiye rya Royal Military Academy Sandhurst mu myitozo ya cadet, aho yasohotse mu mwaka w'2000 afite ipeti rya second lieutenant. Mu myaka 10 ikurikira Museveni yamuzamuye mu buryo bwihuse mu ipeti ya gisirikari, ku buryo mu mwaka w'2011 Muhoozi Kainerugaba yahawe ipeti rya colonel. Byatangaje buri wese ku buryo umusirikare yakwinjira mu gisirikare mu mwaka w'1999, maze mu myaka 12 bageze ku ipeti rya colonel. Muri Uganda ibi byamaganywe na bamwe batavuga rumwe na perezida Museveni n'ishyaka rye rya NRM, barimo Kizza Besigye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa NRM, ndetse na David Segisa umunyamategeko n'umunyapolitiki ukomeye mu gihugu cya Uganda. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 Muhoozi Kainerugaba yerekeje mu masomo ya gisirikare mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka wa 2012 yahise azamurwa mu ntera agirwa brigadier general, ndetse yahise ahabwa inshingano zo kuyobora umutwe udasanzwe mu gisirikare cya Uganda Special Force.
nyuma yo guhabwa izi nshingano byatumye mu mwaka wa 2013 na 2014 General Muhoozi ari umwe mu basirikare b'igisirikare cya Uganda UPDF bari bayoboye ingabo z'iki gihugu zagiye muri Sudani y'Epfo gufasha leta y'icyo gihugu nyuma y'igisirikare cyari kimaze gucikamo ibice biturutse kutumvikana kwa Perezida Salva Kiir na Visi Perezida Riek Machar. Mu mwaka wa 2017 General Muhoozi akenerwa abagizwe umujyanama wa Perezida Museveni ni mu bikorwa bidasanzwe special operations. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019 yongeye kuzamurwa agirwa Lieutenant General. Bigeze mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021 Museveni nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda agize umuhungu we umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Bidatinze mu minsi yahise ikurikiraho General Muhoozi yahise ayobora ingabo z'iki gihugu mu bikorwa by'ingabo z'iki gihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibikorwa byo guhangana no gusenya burundu inyeshyamba za RDF. Gusa ejo bundi ahangaha muri uku kwezi kwa 10 izi nshingano zivanwe zose haba izo kuyobora ingabo za Uganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Gusa nubwo yavanywe kuri izi nshingano ntibyarangiye gutyo gusa kuko yahise azamurwa mu ntera mu gisirikare noneho agirwa general mu ngabo za Uganda. Iri rikaba ari naryo peti rikomeye muri iki gihugu kuko ribona umugabo rigasiye ubundi. Ni peti yambitswe na se wabo General Salim Saleh nawe w'ibigwi ntagereranywa muri UPDF. Ku rundi ruhande uretse ibingibi nciyemo ibindi byazamuye izina rya General Muhoozi Kainerugaba ni uburyo bashije kongera gusubiza umubano w'u Rwanda na Uganda mu buryo mu gihe wari umaze imyaka myinshi uri mu bibazo ibihugu byombi bitumvikana bishingiye ku kuba u Rwanda rwarashinjaga Uganda gufasha abashakaga guhungabanya umutekano warwo mu kugarura uyu mubano mu buryo bwiza. Muhoozi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 Muhoozi aje mu Rwanda inshuro zigera kuri 3 byose mu kugarura no kuzahura umubano w'ibihugu byombi by'ivandimwe wari warangiritse. Kenshi yagiye kuza mu Rwanda avuga ko aje gusura se wabo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse Perezida Kagame ubwe yemeye ubutumire bwa General Muhoozi bwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 y'amavuko yabereye i Kampala ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2022 ndetse Perezida Kagame yanitabiriye ibirori by'iyo sabukuru. Ibi byose ni ibimenyetso by'uko General Muhoozi ari inshuti ya Perezida Kagame yakuze kenshi abona kuko Perezida Kagame nawe amateka abizi neza ko mu myaka myinshi yabaye muri Uganda nawe yahaye iki gihugu ibyo yari afite byose ngo gitekane mbere yuko arahirira kubohora u Rwanda. Ibyo yabigezeho mu rugamba rw'imyaka 3 n'amezi 9 yayoboye kugeza abohoye igihugu mu ntsinzi idasanzwe ya gisirikare mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1994 ubwo ingabo yarayoboye za RP Inkotanyi ku mabwiriza yazabohoraga igihugu zikanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse ubushote bw'ihere bwa Perezida Kagame na General Muhoozi bwagarutsweho na se umubyara Perezida Museveni nyuma y'ibirori byo kwizihiza isabukuru ya Muhoozi. Aciye kuri Twitter Perezida Museveni yashimiye Kagame kubera yemeye ubutumire bwa General Muhoozi. Icyo gihe yaranditse ati ndagira ngo nshimire Perezida Kagame twishimiye kubera yemeye ubutumire bwa Lieutenant General Muhoozi akaza. Kandi yakomeje agira ati Kagame na Muhoozi bafitanye amateka maremare bari kumwe ni inshuti z'igihe kirekire. Kuri uwo munsi Perezida Museveni yanagarutse ku buryo Kagame n'abandi basirikare bari kumwe nawe batabaye umuryango wa Museveni wari wafashwe n'abasirikare ba Milton Obote mu mwaka wa 1980 bashaka kubica. Icyo gihe ari kumwe n'umugore we Jeannette Museveni n'umuhungu we Muhoozi. Ahangaha yari arimo avuga ku buryo umuhungu we yakuze. Kuri Twitter tariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2022 Perezida Museveni yaranditse agira ati ku myaka 5 yari yaramaze kuba umusirikare washoje urugamba igihe twahagarikwaga n'abasirikare ba UPC bashaka kutwohereza ku Mana ariko ingabo zari kumwe na Kagame na Salim Saleh baradutabaye. Iyi nkuru y'ubwayo tuzagarukaho byihariye mu biganiro byacu bitaha. Perezida Museveni asobanura byinshi ku mubano wa Muhoozi na Perezida Kagame agaragaza ko rwose Muhoozi yakuze abona Perezida Kagame bakaba banaziranye ndetse yewe rwose Muhoozi nawe ubwe ahora abyerekana ati data wacu. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022 Muhoozi aciye kuri Twitter yanditse kuri Perezida Kagame ati mfitiye icyubahiro kitagabanyije uyu mugabo sinigeze nshidikanya ku buhanga bwe kataraboneka bwa gisirikari yiwe no mu mwaka wa 1994 ariko kuzamuka k'ubukungu bw'u Rwanda ni n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko ari umuhanga kataraboneka mu bijyanye n'ubukungu.
General Muhozi yavuze kuri Perezida Kagame kenshi, nk'ubwo indi tweet izwi cyane niyo mu kwezi kwa kabiri aho yashyize amafoto kuri Twitter harimo iya se Perezida Museveni, Perezida Paul Kagame ndetse n'iya Fred Gisa Rwigema aherekesha amagambo agira ati intwari zanjye enye z'akataraboneka byandika muri tweet imwe Muze Museveni, Perezida Kagame, General Sarina Rwigema. Mu buryo budashidikanywaho Muhozi afata Kagame nk'uwo afatiraho icyitegererezo. Perezida Kagame nawe iyo Muhozi aje mu Rwanda mwakira nk'umwana akanamugabira n'inka. Seeing peace between our two countries. Well, we can have peace, but at the same time, you may not be friends. But this time, I think we have both. We are friends, and we are at peace. Thanks to you, General Muhozi, for your role in this, and for your conviction, and for being that bridge we use to cross from one side to another. We went from him being a president and me being an army officer to becoming friends. And the mark of friendship was the cows that he gave me. And I take that very, very seriously. And I'd like to report to Your Excellency that the cows are doing well. They have produced. You gave me 10 cows, now I have 17 cows from the ones you gave me. So from that point on, really we became friends with His Excellency. Muri rusange ugiye ku mbuga nkoranyambaga za General Muhozi usangaho inyandiko nyinshi zivuga kuri Perezida Kagame. Mu buryo bw'iherero ni byinshi byaranze ubuzima bwa General Muhozi Kainerugaba, gusa twahisemo kugaruka ku by'ingenzi muri ibyo. Mwese mwadukurikiye mwakoze cyane, asige naho utaha mu bindi biganiro byacu. Hagati y'abera vura na gisozi aho karuru biteganya na gihe cyo mu ngengero ya Nyarugenge hamba kuya Kigarama nabuzi fami ngamejuzi nikaba mwima zihori zinenera yo kana yihawe abandi igirwanya makene murugo kuko gitanga menerevare inzira y'abishu bikayifunga telefone abavika yuza rezo ikabuza umukecuru kurira moto naje kandi ndakubuguru kamukabare kwaro kurasudungiza mu bishenye ngiye kwejinga mu mahamba bege bibi yanze murera yangana murera abana bamuruyenze rwanya mukembe nazayibwije kwenderanya yakwenyari gituri nkabayicumuri abakobwa zabagize umurimba abahunguzi bagira imitako batambuzi bagira imitari zikarara kwiriwa naje karara ndazikunda ko zikamwa n'abana igicuku cyari imbana zikazabumba izo mbabwira nizo zambuje guhinga bituma niyigira Gwiyamira decozi nkumbiye nkubirakajwe n'iduri tugabarira ndida gukira mihigo n'imanzi ruhehe muri zigira aho yajorwa bayikesha mu Rwanda biruka mu muhingi wa hanaguritse abanyabuganza basabwe no kuzira abanyamutara baza no kuzitaka mu rukari bazibonye bazitibika akabatije gutaha abanyamahanga tutazisiye amahamba niko biserurarwa nabeza takumu rwakomeje iyo avuga imyato n'umugeni wa Ndahiro jiburi zimano izigicebe byakuri nyari gicuri nkabayicumuri Ruhana mirinda zimukombe se ndashonga ziharukira zitakuro wanyenge muri dore ryana muri Nyarugusu kujya gusezera se kugeshi azi umukara ukaranganye ngabo neza amahembe zirakinga mu bwa murefu nabakomeza kubishimira abashakamba